thela thu jeng na ta na saya GMF du thu jeng na saya pathena kon hello pathen thu jong hello wa na ji na ki na pi na ki khen pi hi chu na ki oi nam ki kholovin ni sang khat lang taw na kamong ove ati good job apai na taw na man hi wedding show bol na dinga na taw baham hello wa hele pathen nei na dinga na taw baham mi bol dam ki saho khu ipiti chu kata sanding ham chu kimat thailo hi ja chu pathena ko nei poi katin aman jo o ka hi chen tai ti chu pathen thang wa nam lo na hi chu ata san khat in jang tu nia hi mi khat in o ka hi chen tai chi he di lo he ti chu amu thai hi ja chu tu nia pa na hi masanga mi aboi ho ding ho he them lo ho dinga ki seya ki het sa hin amon he ta ve pathen thang wa nam la tu hi ka ngai lut pen GMFDI thu pon ta san ho nang ho dinga hi pathen ngai lut na khang na ti pau chu a hi ja chu he che ta san hi ji a chu to hi ngai lut na nei ta pathen thwa adi lo na kan sei kit hlan ding hi adi dia igal miu mial mau chu diabol tu nei la wa ki chim ta na mial ma khat hung lut na ki het mo sa ki ti chu mial ma la nga pong nei tu nei tu sei hi ben ka zan mom poi ti ho chu mial ma la nga pong nei we ti ne ki he cho a Christian pathin ta san te la mi khat dam na ta ba na hin tong ma e wa athu se ala sa chu thila thil ngani hai le hi chia chung dam na chang yon ke pa na loi hello and welcome to eGospel YouTube channel the bon savin pakai Krista minin kahin lim kinovin so le tunia ilawa hung thakit evangelist pu jong amazon kahin lim kinin evangelist Sonneo jong avelin kahin lim kit ne amen ele so pete ho tunia ki ho lim di wa kahin dei sa o chu hele alhang pi a Christian tam ta tu la ya lheplhahna tam ta lheplha the ho ibiji ham so le eGospel le ATM channel in video ahin sim jingke ho hi cho hi mi tam ta chun complain ti dam na tu an ha sen ipija ke sim jing ham chang chu ne kha kan se hlan ding hin ban ting le ila ova thagau tu pon he ti a mi tam ta na ta sana hlamang hi chi nat nahi thagau nat na pa hi ipia ki bol dam ding ham ipidinga nat nai izana hele asymptom ki jan jenga anat na ta ki jan lowa chu dam ta lo di ti na hi ni je banga chu tunia hi ita banga chu hi chil hagau na hi izan dam ding ham ti kaung ke holim kit hlan ding hen chule thil dang jong in sei diu hen amen viewers jo sinabon sa kan lim min gospel so ko Mangboi to chalai mun-a kong compete te hon hi in sam dang la kam in comment la dunga hin jo po na sei ding ne lo tam na ti ji ti ba sei ding he lo je wa cho tam ti la wa in point sei ding ka het be se je wa cho apha dung zu ya pathin pui kain pui ne hi bin ya cho hoi te ke cha phat kilometer ni la de di ka sei do no mai sei ding hi tam wal jing GMFDI jong hi hung za phat pe jing ai chu thila pu ki chik na khat diabol ki chik na khat chu i di da na cho po na sei ji mam na ti da na ka dung dong ta ba ho ke river ho hi ya chu pathin ngai lu nei wa pathin tu ta hol nei wa hi le ai te ke cha hi chi hi khep nagal ila wa mit mo chang da om pe ni na sa tai do ngai mi gam da nga thiem gaul he mo tu sim na sei ji mi gam da nga diabol ni gam so pui mang dan thu na sei ji ele nang ma gam so nga hita banga thil gim nei ta khat pathin au nge ti thei khat pen ji nga i pi ti da na sei ding hello wa om ni na ti nong dan ni chin hoi te ke chan viewer on nei bet wa pathin thui sei thei ni sei kit du in ke ong kadam share na in pathin lung sit na pathin na sata tong jom ding le pathin tu lang sam jing dinga ki hu wam phat jing ka he chi chu tu lai ta condition he to hi video hi hung ki sim jing ding hi kanga lo diu he na ti lo ha evangelist po kanga lo diu he aji chu hi chi ila wa thilum hi ho a ko na hi iki hilo wa le hoya ipi ipiti ki hel diu ham na he chu he aki tuk pen chu ya chu sei di het lo wa hele ve khen tin ipi hung ki sei di ham poi mo khat le ni mi mit mo na se ki ve he po in sei do dinga lom tam ta thilum hin hi ja chu hung ki bol jing ding hin ai pi hele phat na pan taw tin
evangelist poto kong ke ho lim hon de hi khat na choli pham te la tu la ya hi chi false revelations ke tele thu phon ki bol na ho thu phon lem ki lheplha na ho hi cho ta bang tam ta hi an sa hi tan ila wa zong mi dang ho gam dang ho ti da taw te to nagale naung hu ka vet na helena tu zong hin youtube ma khon hol leo chen adim ado cho hita banga gau thu ta banga thu saya na prophesy bola elo like zat choma mi su dam na healing ministry o hgo dim set cho ahin ama ho thu chu ke sei pon tin e ho la a an sa ho hi evet na hi le hung zinga toa jong hi uma amma ban jong le hung dinga kilanga cho ja chu tu nia hi isei kit diu hi thu ta ho chu ipji a hi ta banga hi lhep hla na ho hi bei che khena i hla theu ham ni khat ni chon evangelist pu ta ke hoven ma jong chu kalungel whatsapp achun ka thon ka sein ipji a lhep hla bei ta i ham itiha hele e ho iki hil na ho hi ivet na hele lheplhahna thei bei che khena lheplhahna thei tam ta ita san na chu aji chu khatna ga sei dinga chu mi athi le alhagau a na la ye alhagau a hung leng do in e ho in hladam hla na ho ki bol kit na chu ban ding le doctrine langa ti dinga chu isei dinga hele ai alhang pia mainstream christian ho to GMFDI monat thilhapa in thu ahin sei do a hu ingaya hele ipi sayam lalto na khat omin pathin hi mi khat bo hi in apa a pon acha a pon lagau thing mi chomin a pon mi khat bo hi in pathin khat bo hi in lalto na khat oma chu ipiti laya chu mi thuma hi ala koi pen to di ham ti ho po ahin sei vin na aban ting le lagau thu hin phung do pa jong khon ipian sayam tele apa khang acha khang lagau thiang khang a khang a ki hom khan kit hi chi idea chu ho christian sunga ipiti hung ki hil lut hamatia hele thlang pia chu theology simhon a het de bible simhon a de dispensation the seven dispensation kiti ho ko na hung do hin ipija tu ne hin lep hlayum the hom tele ikhil na ho hi tam ta hi chi lep hla na theya i thei nau chu iki hil na ho ji he ka ti na evangelist po to jang ka ki ho vin he ja chu evangelist pun jong hin sein tin what causes sincere christians na christian ke ta san ta ho jong hitabang thu hil hem ho hi ata san jing wa pathina ko na pet mang jing ham ti hi nang malungel them khat hin seo Christian ki bul phunau hi phate ke cha irup ko si phate ke jai vet ngai le aki hem ki sa ke tamet na ai wa hin GMFDI ga lut khel hi ai lo le to la thila ga ho khel hi khep hlam dan ki gyal ai lai chi umi jong le aki hem sa ke tam hi aya chu diabol in ki chen ta ai ki chip nau hi tam ma jinga in bible a chu jesu christian ki chen tan sei jesu in ki chen ta thu thi ngai ni mo sa chu phem ti te ngai Matthew bung som ni le li ho isim tinga sing ta le Timothy bung li chang khat lo isim tinga ban ta le Revelation bung som le thum aban ta le bung som le gup long ho ke chin ta diabol in khat na hin to ding dan thu ho ke chin ta ho ivet tinga hi de tu ni no nga hi satan in a hin bolding counterfeit na to no hi counterfeit ki di chu ata to ki lo ai wa nga chu na hi di ni to ta hi na sata tamatam ding ti ho hi ke chin ta si Hijila Jesu Christian abul pi pera the main deception a man ani min pha pen chu mi tam ta kamina hung dinga hi ai la no ho i machan ani kila pha sa hi bin ti chu first a Jesu Christa to say chu amma sa pena hi khetnaung lung ding in ai la no ho lung dong hin lang i machan kila pha sa hi bin ti chu ba ka Jesu Christa kam chang ma sa pe ni ke ma mina mi tam ta hung dinga hi chu ding ta le false prophet false Christ tam ta hung dinga hi amo chun signs and wonders tam ta hin bol di wa hi ati chiteng ta le kong na ding mel chi na ding atia gal tu tham ho nam khat le vai khat no ki do ding ti ho thu ki chen ta Jesu Christa na sei su ke hi cho chu pathinin ai ho ki chi thei su ke ni nga agam lum kun ding ta le leisi ding dan ho chu
pai ta ke jani sei su ke sai ai le chu mi tam tan ke hello hi la igam sung wa na hum ding i Christian ko na i tu dio hi the ta lo pa kai kam chang mel chi ta lo hi la ai cho ta bang bang ngan hung hung wa ki hep plus ki hep plus ai ta in chi ya chu Christian tam ta hi tu nya hi bui lo na dinga ki bui i ha sat lo dinga ai man gen ki bol do ita sanawa hi na sata etek ko mai i chu tu lai ta ai ho la dinga ai ho ki society sunga dinga hep na bul pi mai pi tui sang lin bunga ki nom jing hi chi thilana tok na pe ni e ho mi chan cha mu thia mu me ya chu GMFDI chung chang thu hi no ching khulam got na se le alei tu la chi got na se thu ki se po hi chi tabang ila wa om thei hin i te dan na ai ho hi Christian hin kumandan i arut cause i feilu i doctrine ho hi na sata ki khol thei ni na pathinin to gon asiam na gi ka ta sa ni ya chu tu ni hin hai tang ki ngai tu hi ti viewer ho hi ben chu ting ta le mun chum gam chum ma thu ngai ho hi ben pai ta ke cha in thili gyal phalewan GMFDI mas pena ki hap nau chu pi ha sa Mangboi mas pena ki hap nau chu pathin thu Bible acham kim poi ti Bible acham kim poin abanin Bible sanga cham kim zo ke man ke nai ti chu na pathin ni hung pi hi ti hi chu mas pena ki hap nau anin a pathin chu thila puwa hung kilek ma thila hin sola ai wordinga revelation tha bi hung pi na chi chu devils kiti thila ki di chu pathin in revelation a in manai tai ti nei chu anin a chu vantil ho chu ting ta le mi thieng pol ho loya hung thei dinga hi diabol ai hap ki ta chu alin a chu ipi ki tam ta hi le pathin chu ai ho se vanui pompi hitalo ai ho se inam pompi ku kinam se tung do denga hung ki sabui dana hi alina chong hep anga na chi phem ti tinga hi le Krista hung ki ding le vangam thu ki ti mo mong king talowa hi chilai le tu la pathin hin iskobu a hin su newa ai ho zo si focus hi chunglam thui tu la i focus hi ku kilen focus na dinga ong hep nei hi chi point nga chang chu tu ni hin dro do ka ti hi chang si chu tu na email chi du ka dei ya chi ipizia tu ni a hi thilapur hi ta chi hep theu ham akhat na Christian te ita sannaw ni chi zom jing sa chu phem ti ti ngai le Bible la ikingai su ke wi ti su ke yu Bible la ka ta sane ti su ke yu ai wanga Bible ta san dan hi Old Testament a ki khen New Testament a ki khen Old Testament chu tu sim ba ki sim New Testament chu pathin phut thin di sa ba ki gel hi cho ta bang gel wa pathin thu i dei lo lai chu zu ti adi he kiti pathin thu ai mani dei lai chu gentle te hagawa Israel ha ding he kiti hi cho ta ma chu Bible hi undermine ki bo Bible pum pi ai ho ki le dinga ki pom thei tel hi chu GMFDI ki bul phu ma sanga pat na diabol ai ne hap na ai le thil ha ani na thil ha pen chu ipia pathin chu thil ha ki la thei ham ai chu Christian hi wang wa hi i Christian hi na wa hi pathin thil ha doi le kaw ta san dinga ai dei nai sai ai ma ai ho chu i Christian hung hi sung jing wa jong thil ha thu ki sei te te lai doi le kaw thu ki sei te lai kaw si te o me amo cho kaw si chi la ai ki te na lai chu GMFDI ma sanga pa nai so ta mong chi ta san pe hi a chu diabol hi hung ki chi ma hi chi doctrine ho cho hin man cha dunia practical time la vai le mi tam ta na ki ba hu ta chu hi chu akilhem la sai ni na aba na mi thi ngo ang kilap chu ipija mi thi ngo kai pol ka hiong ti thei kai van til ka hiong ti thei ai chu Christian ta san sa te hi mim kha thi teng ta le conscious so na khu he thei khat kyo pi thei khat thagau leng ga ma hin e ta bang mang kha om thei na lai ti ta san na ki nei na pa chung hi chu na hi chu chu diabol in ai ma na practical ta ang hat ma chim khulam diabol limang ki chim nu chu bola akilep sa azoti na Peter ho Abraham ho Moses ho Elijah ho ang kilep kitin lai chu na hi chu ta bang chung ni chu aban ta le nam khat specific nam khat focus ninga ipija yung hap thayo diabol chu ipija kuki se focus he dinga diabol chu hap thayo aje chu Christian hi wang wa chu
ipon sangwahi nam fanatic ngan thung fanatic ngan kuki fanatic ngan hi je wa chu nam ngai lu te kuki ngai lu te hi ve ti a chu nan nang ho na me ka ngai lu di sat ne ve ti ding ông tay ilung muốn thấy nó điều ai hiện giờ dia bảo cho practical time là ba iki bol ha za za cho so cái điều na iki bol ha za za cho i cho tu nhà dia bảo ai hấp nào cho tu tiếng ta i focus so khia ta cho tu la ya Christian ta san sa thì i pian thak bo la bui a phai gì ngi ai mà phát hiện tuần yêu đã kinh nó liên bên atup le đôi nên nó ngắt thilung sụ đinh nó to ang lung đinh hong phát hiện cái chuyện tại cái việc nó đi vào ai rồi thu phun le khabo de nil le khabo koi ma sim tan a sei ho jong kinui sa a sim ho jong a hin hil chin ho jong no mo hen nan phun hil ve ni kiti hi choi GMFDI ma sanga pa na mim te ni wa mong nau ta chu ya chu diabol chu nga i focus chung lam focus ya pathin e gun pi pen so tu ai local domestic ka mai mia e ho nam phung chang thu me mia politics me mia focus dinga diabol i focus ong hial ta chu hi cho ta nga chu iniwa mang na ya chu tu nya hi diabol ni chu ta nga point ngai na penu GMFDI mang chai na penu hi ki chin ta het chin ningo i Christian ki bul phu na hi pathin thu mo mong hina hi chi pathin thu hi nga hi ki bul phu mo mong hina i fe hi ki bul phu mo mong hina diabol ai het na ho hi hoi lai root cause ha kon hang ki pan ham hi choi tu na i khol lo te te do tu na ultrasound ki bola MRI ki la blood test ki bola diagnose na sata ita sanat na ho ki do banga chu ilhagawa ina na ho na sata diagnose bol do EPZA virus len pen diabol chu ila wai ta ki chem them ti pa chu khol lo te te ni nga hi chu point nga be sa chu na sata thui sei de ti ka sei ngom pasal khan in thu khan in do so ipi se yam te hele evangelist pu ipiti dana pathin ma ta hung kelanga mi bol dama ipiti dana chu na ta san thelo ham atin henge masanga GMFDI hi chi mi jo sin hoi tan ngai velen GMFDI hi Gospel Ministry for Disabilities India hi cho ti bukim lo ho avet cho hi chu anabol jinga hi na that is good thil pha bol hi koi man chu ki sei lo cho anabol jinga koi man imai sei lo boy lo cho ela chu bana chu abana chu ipiha min tawdam pi ta na het cho na tawdam namun ta het cho mitam ta na chi cho min ata sandung ya chi wa ta ki taw so cho founder nun jong ama right to exercise our own freedom of religion cho abol anei ja cho man abol cho eba koi mani ma ki sei lo cho ele tu chunga hi lagau thu phon nin an bel ma hi chepa hi nampi zo si pastor zo si an chawa an kowa hi chi akuna hi hung ki euza hi cho hung ki sei hi cho ipi ja hung ki sei ham tele anjua call hin bolat question hin dong pa chen ipi sayam evangelist pu pathina ma ta hung kuma anadam mo ho jo mi bol dama ipitana ta san thelam ati cho kyong ka sayin helai ka chu ne khan ilhe khan ngai GMFDI khu masanga chu abul khu founder hon jong a sei hi video jong hi akam chang ta wa sei hi ama sapena hung lut khu pathin a he poi babart sunga khu khomun khatna thilha khat adi cho thilha ibita bang thagau lamdang tiri ta chu bible kampau ja dinga la thagau lamdang e ho he thia chu thilha sanga khat hunga koi ki dei cha tu se hamna chi a chu hung lut na hi cha chu hung ki pan hi chu thagau bu hung lut hi chu babar chunga khu pathin hung lut hi lo bi chu me thilha abo anen muthim hung lut masa chu hi chu khu hung lut na hi chu wa khu aban bana tui kang atiam koi tiam hung lut na abana hung kya het na chu iti ham tiale siwa aban ting le kobru hi cha pa na chu hung min thang ta chu thilha ho yong alen diu hung hi pha na chu thilha jong neo che hung ke pan hiya alen diu thilha len diu ho hung lut pha na wan noi le sit wan noi pathi no hung lut pha na chu hung min thang diu ta chu mi hon an sei pan ta na ai le chi zo wa chu piung de tam ti le hi chi thilha lut na mun anen abo ki da ta pathen mit mo abo mun chu
ipi hung te tam te le van ti lo hung tai tu chu van ti lo hungin Gabriel hungin Michael hungi atiu chu he chu wa chu ipian sai ke ta wa abana chu hung kai sang ki na pathen ama ta o in hung vil ve atiu chu hita chu kichi mo hi chu ya chu babart sunga chu thilha jong lut pathen jong lut ya chu bible in bi se yam so te ho pathin muthim le khova mun ki kop thelo heti chu bible chun ki chi ta pathin le satan thilha lagau abo anen ho chu ki kop thelo ho chu mun chu ya chu abul ka ti chu ya chu igam sungo wahi tabang lagau tu phone hi nat nahi chu lagau nat na ineu chu chi hi ibol dam ngai chu bol dam na dinga chu tu nia hi nu chin khalam chu a hi ti in a khoti in ai lawala babar chu khoti in khati in a in chen a semen ti ho chu symptom he chu kai mu dola na it's the symptom an na symptom he bo chu ai wa hung ko na chu bul chu he chu veleo chun adi lo dan la lagau phalo lagau di lo diabola kon akipat dan chu veleo chun he cha chu ipei diu hita chu ita san lo di ya tu ne pastor ta san ta pathian thu heta ta thu khel ta ho en he chi hi ata san ta chu he cha chu he chi hi abul abal ivet nai le adi lo dan le na pathina ko ne hi lo dan chu ka sai do nomen phone call hin bol pa chan i hin do a chu pathin lagau the honga mi sudama iti chu ta san lam ka ten ka sai chu phem te le ama zo kin dot jing in na ka sei pi chu pe ham te ha le he nge na sei chu di he jong le neu khat ka sei khen ka le khan de hoi tan ngai yin ama sa pena lagau thu phon a bol ma sang wa chu ka sei bang cha mon a bol ki bol koi mani ma cha sei po hi jong le to hi lagau bu hung lu na lagau lam dang ke phonga wanui le sit pathin hong ke phong ki na he jowa chu pathin ka hi ati chu ai le lang khana he nge pathin ka hi tai ati in pathin ka hi tai tipa robert khun mi bol dam za le khun o ka te chi bem khan he ti the hin na a hin la robert asunga hung lut pathin asunga hung lut ne ti pau khu so neven abu thi tin na azon le lewa amiel jong ki mukhalo la jong ke la khalo ki wang ko ye hi ka het lo amiel ka het lo lai hi ti chan ka vet wang khu robert miel ka het lo lai he thing patna sei dinga amiel jong ki mukhalo mi bol dam jong ki za khalo pathin hung lut ne pathin ha me ati na pau khun thil ke dang bol za le hi chu we can trust na ta san na thei khat hung di chu ai wang chu hi lo chu robert khu lai hu dana I ma cha bol thei lo helanga evangelist nu chen kholam le golang thang len sein bol thei na zat ka ne hone ta mi sudam da na hon a bol dam chu ga mai thei chu a hi wanga ka question chu biham a bol dam mi a bol dam ta lona jong le hi chi bol dam thei na thil bol thei na khu hoya hung kon ham chu na do kha awam a chi hon jong na aji chu langa robert sunga hung lut pa to nu chin khlam te ni thil bol thei na khu akimat na lo hi chu hoi tan ve leo chu akimat na lo robert ko mi bol dam za le ka ta san mai thei chu dan chu ai wa hello ahung kun na chu hei lai ham ka ti chu ka question chu ya chu hoi tai va na le pathina kon a hi lo dan ki chi sat amot kam chang chu pathina hi in bol mo anei poi za mo anei poi ati chu chutia hi le pathin a hi mo nga bol mo ke dang bol thei bol mo anei lowa le ipidenga mi cho el bai ho khat be a bol dam lam pathina hi lo ja chu amit cho koi ma cha jong ki sudam lo hi tia chu hi chu hi ta bang din mu na hi ja chu pathina ko na hi lo alai asung pa athugu the core belief the core foundation of GMFDI to pon chu iwat na le di lo hi chu pakai su krista in ta san cha te dinga taw pi in lagau thing atip pin ka hin sol ding hi lamon sa lagau thing chu kan sol pi de tin ele GMFDI pastor ho lam kai ho chun tu nia hi lagau thing in ehung vil diu hi na lagau vin nei vilin lang ta isa sa we lam tua hi lagau thing khang hin lagau thing pha dei ja cho hung vil taw hi me ipidang na ta san lo ham ipidang na nung sun ham atiu cho ai la bible chun lagau thing hung ting la hita khu mun khana khu
ai hung vil dingo mun danga chi do lo hela in sunga ho ki khum cha khe de ti am bible chun ati lo cho thagau thing a hung ting le khat na a aman thutta a nalam kai dingo thuta ho na gel do sa dingo na hil dingo hete cho aki sei do sa ho pathin thua scriptures aki sei ho chu he will teach you ati cho thagau thing chun khat aban ting la ani na he will convict you of your sins it's on sit na ho hi ki si theina ding lung hai theina dinga na ato de cho mi him lung thim a khel ding mi a khel ding na pathina jesu christa hinga a puilu ding ping tha ding baptize sang ding christian hin kho aman ding ati cho hagau thing na to cho hi chi amen pe na thil chi te ni chu ka sei no men a hen la e hon tu na hagau thi ong ki e hung vele ati naw mon GMFDI hagau thu phone khoi ta bangong pathen lagao hi lo na chu lai chu imu theo chu izi azi chu pham te le lungthing sel selai sei ding o he na I sel sel le thili ha phapo en aki khom ho khu thing patna ka sei hi gale tolum ji a satanin advantage agom kom la a helai khu iki bol don hi khat aban ting le helai muna kani bol number 4 jo omdan chu nisa ju ho ama ho tam ta uma hi thing lang mi ho jong ata san ho jong kani lei bol hi chu bol ai wanga anga di lo a bol jingo hi aban ting le thing a sai dinga thing noi song noi ka he poi koi koi mi nam kim u mo hi ama ho in atul tha la anga di pon lagau thing chu ahunga hele alung thim sunga wa chu na to dingin tu ne tol kana tha chu tu ai ka tha lo de hetai ta pathina ki piro ding ki pithing ding hin ai la hi naw jo anga di povin black business a bol ho jo anga di povin thil thing lo a bol ho jo anga di povin helaya khatlani in ni sa ne lo mana khu ke ho hi thing sat ka hi ve ati vin na hi chi lagau thing a hi lo dan kamuchi ni hi enjo na sei thila business na ti in na Bible hi thila in business a bolam Satan in business a bolam a bol cho ipiti a bolam business Bible hu isap pa he trade ati cho trade sum kol ve na a bole ati cho ipiti a bolam using lies jowa trade an a bol cho vanti lo an kai la chu trade a bol cho zo trade a bola zo business a bola vantil hop thuma hop ana kai la chu he chu chu me so pete ho evet chet deu imu chet deu ka dei chu na evangelist pona sei be no ma len seo chlai ka chu pathin hu hing na to gun plan of redemption ki ju satan in kitchen ta ti la bula hoi thona ni a satan ong ki swa ke pa chu pathin na to gun chu so sitting a good jingai pathin na to so sitting gu hing pa chu tu nya chlai mo na hi pu ki te I pathin me in sol pi we ama chu ho dinga a revelator hi kiti mong chu hoi tai ngai tu ti ngai le ki let na la jong ngol wi pe na hin na ai chu na sai tai siwa ko buang lu na tikit na lai chu nga ti dinga robot chu thilhan aman cha dan na chu bia a hoi mo na thei pen ki se vo kung to nga man ti nai chu thilhain na thagau bo yo si a chu khol hom sa a chei na a dei den sen se na pathin install ati ta chei na na pathin ke he game abul nga video di dia jang se cho ipi bola nei no ro gut te ti ham ke na pathin le ki ti ju ipi na bol na ham ati ati so I ti ju in hi dia jang ki la ka sa na ching plam ki ti noi ya chu hai tai ga ti ngai le ipi ai ta ma chu ni ki lem na theu ham I ti ti ngai pathin thon ki chen ta ni se bible hi e me na sa mo hin bol ting ta Bible hi na sa mo hin bol ting ta le ki chin ta mi him ki ti hi satan anok no ma ke hi ti he ngai bet sana pathin warning ani bol jing wai thu put mung som lo go cham som le li ho chi ti ngai ne hi chi ho hi thil ho ha gaw hi bin amo chun lei si nai mel chi na ki dang a bol hi ve ti chu hi chi thil ho ha gaw chu hi ti chu ele Bible chi sin ki ti ngai ki chin ta first Timothy bung li chang khat na chu Bible jing ki chin ta na sai ki isi mai le timul tho om liwe ni na nga thilung ngi pathin in hi ta na sei chu thagau thing ki chen ta na sei ni na ngam le mi kim khat ta san na ko na pul ha a bang ta le thagau ho mi su lam bai na do ha le thin ho thui lang lung lu di ti chu ai le ahung ching khola ma hung pa chu koi he ti am sam ching khola ma hung pa chu thila he ti chu na ko bru he ti chu shiva he ti chu ai le Bible jing ki chen ta ni nung lam ting le
thil ha mi tam ta thila tu siang lung lut dingai ti chu ai le chi thila tu sia hung lung lut dinga ti holo chu i ve ti nga hele bible chung ki chen ta sei ki ni first second timothy la nga tu mi ti na sei ki ni azia chu hitamang phari hung lung dingai ti ki chu hitamang phari hung lung ding mi on twil pha ki chi angai thei lo ding na twil pha ki chi angai thei lo ding akulu tha tun pin ding ama lungai cha dung zia ni la ki khom ding wa chule thuta akona anawa hei mong ma mo thu sima hunglam vai ding wa ti chu thuta akona anawa hei mong di ki ti chu pi sei na ha bible la thuta chu pi sei na ham bible la thuta ki ti chu phem ti ti ngai le john bung som se gi chang som se gi na bible chu ki chim tan hi ti na sei ki thuta chun amoi su thingin aje chu nang ma thu hi thuta chu hi ati chule john bung som le go chang som le li lo chu sim ti ngai le jesu christian ki chin tan sei hagau di ta chu ahong ting bang le ama chun thuta lam zo sia ne hil diwa hi ati ibi sei na ha ninun lam ting le mi tam ta thuta ngai na ko na annaw hai mang de ti ai le thuta chu pi ham jesu christian na thu chu amoi su thingin na thu chu thuta he ti ai le hi chu thuta chu pa ne hil chin ni ham hagau thingin ei hil diwa he ti hagau thingin ei pui diwa he ti hi chi hagau thing chu ni pe ei pui diwa ham hi chi na thu thuta chu hi chi hi ati hi chi dong zu ai pathi na thu ai pui diwa ti nai ai le hi chi GMFDI bible as pathinin melmalin pena se zon bunge chang som li le lin ase pa hi tai se chu na pau diabola kon hi bowi chule na pau lungut lam chu su bul ding na bol nu mui amma chu ati abula pana tu that pa zo sei pa zo pa hi ti chu fathers of lie ati chu hi chi pa chu thilha he ti chu bible ele ching khulam itino GMFDI kausi business bol no chu hi chu no koma chu diabol chu nga siwa ko buru ka hi ong ti chu na hi chi thilha ki ti chu bible in zo pa hi the fathers of lies hi ati lai ta chu hi chi pathinin thilate hin solin pathin chu iza kai bol thei pa in pathinin thilate chu thu pi a hi le amona de dia naung to theiwa pathin a sei sei chu ong sei sa oi ati ye chu ong ki phom chu thila hi chu bible in zo pa chu he ti chu na pathin mi in sol he ti pen chu pathin o hi lo wale thila ke patna chu ei ho in trans communication pen chu I accept theu hi lo mai ji a chu zo a hi na pa chu ki chin ta phot chi re in he a chu kanam ni te ho pathin thu ta ki tia ko na chu ina ku lu I hei mang lai siu le bible thu ta ki su thing na ding di pen hagau o di ta pen chu inung sun lai siu wa chin khulam ta bunga wa mang ni hing tam che dio ma ba na dong satan in thang hin bo ben lai di ye zon tu nin thu tan ki le ki di ti pathin thu ki su thing hi ti thil ha ki ti na phat chu I christian I ta san now I doctrine ma ko ni bo bum pa yin pe mang ji ti le ti tu na pa kai na ka ti bible la pathin mi di ta mi su dam ho hi na hi le popularity fame nei hong do hi be ta ai wa secretly they heal so many sickness na aminu ki thanglo aminu ki hello go thima mi tam ta taw na zala dam dim set and I experienced in my life also so ting ta adang ho ja mi tam ta thobung mi ho taw na zala pathin miracles na to ti cho tu lai pathinin healings miracles dia ai ho la ai bia ai pi pe no chu jesu christ ai ve mo ta thilhale doila kawa buya bible simai le Matthew bung li chang som ni thum hoi simai le chuin jesu galili gam awa le aki khop now inten thu hil len gam swa ke pa na thu pha ai hang le mi ho a hi pe zo siu chule adam lo zo si adam sa e ti chu na adam lo zo si adam sa in ati chu alang thi hi vei chum vai na thu la zo si hi na him pujun amo chu abodam su ke ye ti chu Jesus Christ miracles healings are diseases na sickness ki to ni su da moi tingale na chikim sa su na mai chila chu mit cho elbai na kong chat mo thio bon cha sim do themin ele hi vei za chum ati la hui tingan malaria na TB na am nan chu leprosy na bona asim tha su ke di hi cho ta nga bon cha pathian ni su dam pi su ke ele chung kulam kaw si business bon wi belo chu hai na mi su da
ko hem adam ông mai thì ni tiêu kin nong ka pom nai sai pom lo hiel đi jing khula ma su dam koin mam lo mi tam ta su dam da na ina nung sol ho na anung na dim set cho ani ha na pai ngan dim set ko ko ma testimony hong ke pom dim set min kadam tai ti nei sol do ovin ai lan nin ha in ka thiri de ti dim set ni cho ta bong chui ya chu zo na ki chi mai in i khat ta bong hi cho mang antidote ta bong kha cho ai pi ha ai kil khat adinga pain relief kin ta bong na pain relief kin ta bong ta moi chu cho ta bong psychic ho demonic poison ki chip nei vet ti ngai koi ma su dam lo ching khlam dam mona su dam koi ma am lo mong lo ding mong jong lo ding jang ti za khalo mong ti mo lo ya chu amai mi su dam nei ta na sei mong lo ding ai mong lo khat chu ni chu ki chin ta he jong le sei zui ho so cha ti hoi du thira doi la kawa thu gi a sei kha thira doi la kaw thu ki mo po ma khalo pi ele chim kola hong ki pat do pan a hang sak chu hi chiwa te pi kang te khuchia te hi chu gospel da na sak chu pon cha pathin tu distorted abol cho pathin tu distort abol cho chinui dia chu ama hi pathin na tong hi pathin le nga ma ding a hi ta ba nga pan na thei hi mi su dam te ga ti chu pi thei mo mong lo first Corinthians bung som go langa chu sim ti ngai ki chin ta yo hi lagau thiam chen na in thiam chu hi be e ki chu ya chu pathin e ho hi lagau thiam chen na in chi dinga chu e sim in hi chi lagau pen chu nam khat building le phung khat building le nam khat building a chu ama chu o ang ki punga microphone do pi de le o za thei dinga pathi ti bonga chu lagau bo ne dong le hi chi lagau thiam ki ti chun pu pu ting ta le hi chi thut ta in sut thing na ti hi chi pathin thu hi e hiu chin liu chu khulanga mai hei te na mel ma te wa ti de khulanga tang khul te na mel ma te na ho kanam ngai lu pen te pu ki na ma hi chi chu lagau e poi ki hep na i focus yu pathin i ge na focus na dinga ki hep na bul piang kun na khat chu ni cho ta mong chu lagau oi pe oi lagau ki ti hi ta ma ki phom ne ka pon Jesus lagau ki chu e ho mi mal che e um pi dinga ki chen ta e ma sila phet na dung ja e pui dinga pathin thu ta dung ja ki pui dinga thagau chu e so pi ta a hin la ong ki phong dinga hin na nga ong ki phong dinga sei ki chen ta e ngai le poi mai ma chan ke na sa hi un ai chu ha mong nang hong ma sa ding dan su sia chon si pa mang pha cha pa chu hong ki phong do ding reveal ama chong ki reveal le tu dan su si pa chon si pa mang pha cha pa chong ki reveal le chu mang pha cha pa chu pai ham diabolity pau antichrist thila pu chu ama chung ki phom le chuning nunga ama chung ki phom ding dan thu pal ke na pathin do na pathin thu a to ki kal kala ni pu na hi chu GMFDI quality to pathin ta bul pu a so bru chu ya chuning nunga ai pathin ni ta hi reincarnate tak ta bang na ama new revelation tak ta bang nam avil na ding pa pathin ki phom na ding bible na ki mo pon a him la pathin ta bang mong ki phom dinga sei pen chu antichrist so a hi ti ki chen ta bible na sei ya za tu nya hi world universal system ma chun antichrist khat mu jong hi chi antichrist to corporate bola mang tha malampi dan su si palampi e hola hin jung chu chin khulam chu a khat na ai ya chu hi chi lampi chu antichrist lampi ti ki chen ta kim mai hi chu ki chen ta tu nya hi christian hi na hi ki ha chi sa wa pathin pa tha ge ki bul khu ni ma ki le ko open hi ki za so ke ni ti chu pa kai na ki ti na Jesu mi bol dam le sei zui hon Jesu mina ama hon a bol dam hi lo Jesu thanai na Jesu mina chu mi a bol dam ho chu a bol dam zawa chu ke ma sa wa ina sa wa la ya chu cheng dan lo chu na bol dam na miracles bol mo ke dang ti ho hi pathini hol le I hol khil diu hin na chule ama ho hi vele chun hop som mai cham kisan ki piu ta chu ho bung ka phut bo ve ho bung ka hi po ve ti wang wa ho ho bung dana ai wanga ho bung hello ki ti chu ta san the lo chu ho bung lo wa ko na pathin thu hong e ki ti chu ta san the pon helai question khat hong in na don but te dinga ka dei khat amin thang boy ki ti khat in question an do khat amin ni ta se nu hoi nu in ni khat ni le he che thu pon khu hong ke chai ding a hi ati in
hi chu khu ama chama hong ki chai de ham ai lo le pastor hon a chai ding ham an ti na lungel ma len se ken chi kan don but sa mi phone call in bol tam ta amin ka sai pi sa tan kan sai de viewers ho zo sia dinga zo GMFDI thu phone hi ki chai ding hi chu amhon jong tua amho achama wa jong an sei do hetan leisit hi setan lal nagam hi ana amo hoi khang to de na lai chu they are in the prime time ti da cha mo prime part he chu a khan to lai a bol the lai ho chu ai wanga amo ho cha lo le thu sei ho hi chapo na jong chang che thu phong ho hu na sa che na pathin thu ong ado che ni khat ni leng ki chai de chu ki hon ka sei hat mana wang ki chai lo mai thei chu ama wang pathinin it is enough aphatai ati tingale a chon dano a thil bol aval be se tengala pathinin aphatai ti tingle ki chai ding hi bowe hi chu ke ma mu dol ka ga sai hen nangin ni pitin na gelam hi chu question chu hin don but dio thila pu ko na sei sa na nong se le chim thim phat wa ko kha ve nong ki chai de na ti panoi tan na chimoi ta chu to a sei sa ngan khwang ngai le chol ga mu ta chu to aya ko hong ki chai ding ko mo le mon predictable ki oi ta chu a pathin pau na sei kha lo pi chu ke phat chom kha dau ti la kong bei ding ai tai ti gam ti na ka pathin pau kon se ong sei lo pi chu ai wa mo le mo kon a mo le mo ki predict ki oi tan na aya chu hi chang ya chu umai tan ka sei nom chu GMFDI chiu kulam ki chip na hi ve ngan team gaul hem hi chi jong team gaul hem la dinga angol pen hi ding ka ta se banui le si na hi team gaul hem tam ta amen na team gaul hem tam cho banui le sa na ma ai chi chu tham khat ka ga sei ma sangin pai GMFDI hi tai GMFDI hi kum thumai tai ti wa short ba sa o jo moi to hi pathina lai le kum thum len ta ding lo dam 1067 days a time 3 years ta banggu a time ya chu EPT pathina zaw lo le EPT hi chan ge ki ding de ma ti oi ingai to le ni za ma me ki le na le na kum thu mo be chi ma chai lo e zo video thiên gạo hem thu sim dan sei pi wen ka ti vanu le sa da nga one of top list adinga force prophet to think that the one who claimed to be Christ adinga ani kya he penso Marshall Applewhite California USA Texas na kon hin to think that Jim Jones kito aban tal David Koresh aban tal Joseph Smith hi cholo hi amin kya he cho amin hu kya he in cho ai wa nga cho hi cholo hi Jim Kulam sa nga dong influential ro hu cho ngan hu cho educated ngan hu intellectual ngan philosopher ngan hu madar college la dunga PhD chai ngan hu cho athi naw sang the jong le musician ho tamatam cho Marshall Applewhite di cho na musician lai philosopher na lai author ram in lai ai la ma chan anung zui mi tam ta gi rap na celestial body space station tamai pathi ami te ong pui to re ta ki ha sa San Francisco hotel a mi tam ta he tha tu ni hai pathi ni hung pui de ta ya tia ni chini za na jo suicide note aji sa anung ji yo se ni ke tha sa chu hi ta ju mi ne ha mu David Koresh solo Jim Johnson chu ta bang chu hi ele cholo chu ve leu chun 30 years lang ka religion movement achieve pi chu ele ching khulen 3 years so ba tai ti chu ni za tai chu 3 years pathinum PLGPT theidan Jim Johnson like cult religion movement re diabon a pui hoben 30 years lang chaile tu nai hola kum thum lo hing nai lo ken ju EPT so any tu ham to ti chu chu ji chu chalai ka na sei lai ka chu la theum chu phem tila ka sei banga chu mi tam ta in kum thum jong sot wal tai te ke wang chu kum nga ka ti pi hen he jong le pathinin a pha tai ti ting le kum som jong hi the kum a hin kum kho wang a bol theu hen na ji chu we cannot say pathin khon am hin ap le question lai hin sop pa pau in phone call hin bolin che question khat a hin dong no min to hi pa pau win na question e pi ham hin sayo Trinity cho khat lai New Zealand le cho ka dai sa Trinity chung chang na okay ke pa me le
Hichalaya min daisa question and bolji chun ga don but wang vai hitin GMFDI mona thu phone na mona Trinity hi ti sai da amo hen pathin thum na ho ve te cho video clip yang kala do hen na pathin hung ki phung pa ativin thu phone khun asai chin set ne ama chun pathin hi mi khat hi pathin khat bible chu pathin khat ati cho ai wa mo chen sei chu phem tela pathin khat hi in mi khat hi in apa khanga chu apa mela hu uma acha khanga chu acha mela uma lhagau thiang khanga chu lhagau thiang mela uma hi ti chu mitam ta in adi ai mi te hen iki hil naw le ta sanu chu 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 na bible wang chun mi pathin hi khat hi in ai la ama ho hi a hi naw person ai hi na mi thuma ke lang hi cho pathen thum hilo mi thuma ke lang na mi him hilo hi na nei pathen thum hilovin hi na nei pathen khat mi thum person thum a hi ti chu bible hi ki mu a hin hi ja chu mi tam ta in Trinity ti word coin abol hin as aphu do hin hi chu pi te nam da try chu la thum unity mi thum ho ki pum khat na hi chu pathin khat tin he chu aji chu bible idea so ke chu nu pa jong pasal le nu mei chu ahung ki gop ti nga le phe khat mi khat vo khat na ki sim he chu ai le pakai su christian ama le pa pathin ko ma ta wa chu nang le ke khat hi bangin ati chu aban te le ta san cha te ho believer sei jui ho ya ta san cha te zo si tu khanga dinga jong khang ki chai chan ge ta san ho zo si hi mi tam ta cho millions and billions of people here ai wanga pathenin khat a hi na divin ti chu a idea chu na ki pum khat na khat hi na chu hi chu bible hi abulla pat ale chan ge min Genesis 1 isima le pathenin wan le sit asimin lagau thinga lam len lagau thing ki min pha pe chu iti da na pa khanga chu lagau thing the ham na hi lai ka chu na ngin na sei no ma le sei Trinity chamcha short loading in na question hong ke dong hi ji chen don but ti on ngin jo zo te le ken khat le ne ga sei be no men nang sei te first page hi phe do ti ngai le god had ading ang kimin pha ba sa pen cho lagau thing sim tilen pathin wan le se simin ai le si cho lim le gom ba hin tui pi thu tan ki khang sai achunga pathin lagau tu chung anilam leng le first god had ading ang ki mention mas pen cho lagau thing abana Genesis bung gup nai yung chi ki nai le pathin lagau chu mihim sunga mihim tel akum khun umzo ta pon te tiket Holy Spirit a mention ki Bible ang ki pat pana God had la ang ki mention mas pen Holy Spirit el so hong chi ki nai le Bible ai ivet nai le Jesus Christa in pathin hi thagau thieng bo se hi talovin Jesus Christa in pathin God had la hi ki chin ta min thumam da ai se e chu Matthew bung som ni lege chang som la ko na ji ke tala e ji chun no chi bin nam ti na me yo si se jun ka simon apa acha thagau thingin baptize ga bolun se ju ga simon lang ke ma thu pi yo sin dim ga hil benti e le hi ji pathin pa cha pa thagau thing chu min se sia thum hi lo win amo hi ta sa physical momonga mi thuma hi dan hi practical ta in that sakine viewer ha ta ngai wo practical ta mi thuma hi that sakine hi chu Matthew bung thum na hi chen ta Jesus Christa baptism a chun hong ki mo nei hi ji Jesus Christa baptism hong ki mo na chun even na hi le Bible a chun tin sim thading om ki in ki chen ta in hi chi min thumo si pen chu mi thuma hi dan mo chu ai sai ta nei lai si mai le Matthew bung thum hi che pe chun Jesus zor ko da Jesus baptize sang ding Galilee konin Jordan lama hong tai ti chu ai wang zon ana thu phan nang ma ko ka chan ling zo ati chun Jesus na don bun tu ni sa pu pu ne ti el sang na chi be na le chun Jesus baptize a chan zo win ati Jesus baptize a chan zo win tuil a konin a pot do tan chu in ve win ama ding in van ko akhongin chule pathin la gaw vok pu banga hong leng chunga hong chu amon chun amai ka chapa dei ta hi ka achun kan ma rei te ngei je
ya chu pathin thu chun ki chen ta pa chapa hagau thing hi na three entities ai dan ki chen ta ai sei chu cha chu ki moi vana pa o hong dingin ban ta hagau thing chu ba khu bangin ong lem han jesu christa chu tui la amen jesu chu tui la ga dinga abana chung la nga o gin sakina abana hagawa hong len ki hi ta achang sia ventriloquist ki te ba achang sia ki hem le ya chu hagau thing omen abanta le pa omen sting tal chapa omen amolo hi three entities hi momong hi chu god head adinga pathina chu mi thum ki gom khomo hi ve ti pa ki chin ta pathin tun practical lesson in sa in ya chu tu like trinity chung chang hi mainline denomination la azong mi tam pa du GMFDI tu hi point mainline denomination la mi khat chu three role la ki chi no hi chong chu hi lo he mi khali three role la ki chi mai pon three person mong hi ama specific role la ki chi mai in jo father son and holy spirit jong ama ona physical entity nei in badale chapa jong hin abadale father jong mai hi jo chang thum hi god iti wa chu pum khat ni hi chu he di ya chu hoi ta ke cha chu he di in chu trinity tam ta sei ding men chalai ka chu very basic ga explain thei dan sun chung hi le kan te na tu ka ai nge ma ho hi ai te jing ai ti a ki tho jing ai te a tong khom jing ai te a ki ngai lu jing ki khen lo a hi ve mi thum ho hi ama ho chu khat ki ti hi pathin khat ki ti hi pathin thum a ki ti poi ai le chalai hi thang min ki ti pa hin sir nu chin khulam le anung jui ho khu khat ve to pathin hoin thinga kai dingin tiam patep taw ngo Win kai khalo hom ka hepo na ipija che chong ki se ham ka hepo in ipija a ichi thu hina sei sei jam ka jat chemi ala wala sei din nang het lo hom ti nan sei sei jingo cho ke henge hi de ham na he jong la tu a mi boina chu ichi hi a hi in chole no na sei ba bang wa chu jeme ja ta san hon thagau mang thai na ngai lut na le na ngai lut na ne ten na ki ngai lut ji wa tu nia hi nang ho ading mong kan sip pat han de masanga ka sai ho zo si khu veleo chun masanga ti sai da alung boy ho pathin thu het na ha sam ho pathin tu ha the be se lo ho nu nau chapang ho na ama ho dinga ki saya hiti hi bowe pathin thu ni ti na sai he cho hi hiti hi ti chu ki sai chet pe o pathin thangwan ha ta ki pa wa amu chet na ta chu ya chu tu niang chu GMF da ta san khat pasal khan in do chu mi pathin hung velwa mi bol da ma ipedia na ta san thel ham atia la kin jong pathin hung pa chu robot sunga lut hi in nu chin khalam le thanglen sei sunga lut hi poi robot khun mi bol dam le pathin na hi ti thei hin to al sunga lut lo pa ni ma cha bol thei lawa alut lo ho ka hang za sa ana thu sei jenga mi bol dam ki sa ho khu ipiti chu ka ta san ding ham chu ki mat thei lo hi ja chu bathena ko nei poi ka til aman jo o ka he chen tai ti cho pathen thang wanam lang na hi ju ata san khan in jong tu nia hi mi khan in o ka he chen tai chi he di lo he ti cho amu thein hi ja chu tu nia pa na hi masanga mi aboi ho ding ho he them lo ho dinga ki seya ki het sa hin amo na he ta ve pathen thang wanam lang tu a hi ka ngai lut pen GMF dai thu pon ta san ho nang ho dinga hi pathin ngai lut na khang na ti pau chu a hi ja chu he che ta san hi ji a chu to hi ngai lut na nei ta pathin thua adi lo na kan sei kit hlan ding hi aban no la kan sei be han ding hi in na ho in na ngai no ma le ngayon lang ki kholvit na ngai nom lo jong le a boy poi na ti lo ha evangelist po he chu hi in is a video in sim ho hi video ki sim ho hi ipija ka sim ham ti chu ka hin hil chi na hi in to chu evangelist po na sei nom len sei le Policia bung khat chang som ni lege na Bible ni tai sin chu ama thu chu ka hi lo hi pathin anga ka din sa the na ding wa ta chi na zo si wa ami ta kip ka pho le wa ami zo si ka hi lo hi pathin anga ka din no hi ama thu chu ka hi lo wa ka chi na wa ami ta kip ka pho le wa ka hi lo he sei ju na to chu chu mi hilding mi phoding mi pui jang ding hi chu ho na to ki nei
adi dia igal miu email mau chu diabol chu tu nei la wa ki chim ta na mail ma khat hung lu na ki het mo sa ki ti chu mail ma la nga pong nei tu nei tu sei hi ben ka zan nom poi ti ho chu mail ma la nga pong nei we ti ne ke tu nei lai mu na peng peng ho hin thagao ka ngai lu zeu le krista za la mi ka ngai lu zeu hi chu o hi ging jing hi chi pathin ngai lu no o ki ti chu hin hi chi pathin ngai lu no he ong gin lo ni ko ting ta le pathin aphata ai ti ne ding ko chung gi ding hi chu ki chim ta tu nei he di we ye chun cho là GMFDI te cho thằng hắc lại xây về kịch lệ lấy tuột bao còn hay tài xây cho mang cái hi mi chim hồn ai mùa dâu bồn mi mùa hoa bồi ai hồ lộ thế hết đi cho ya cho lấy tuột là cái lúc đó cũng mi chim bồi đi cho nét ngay tu lai mi tam ta satanin bei chkhena a lheplhahna ji hi doctrine ki hilna pathin thu ki hilna pa hi the doctrines of demons thilha thu hil kiti khat jong omin na bible lheplhahna kiti te nga hele satanin pathin thu ta to ama thu ta lo error adi lo chu a hal tinga le mi hi lhephla ji chu ya chu adi akilang ata akilang thu hil Bible doctrine to kibang ai wanga chu ama agenda neu khat azaw sa adi lo pa chu echa chu mi ke hem thaji ya chu lheplhahna kiti lheplhahna hi satanin aki na ya mel se hen huna hung de he pon ka sai banga chu doctrine iki bul phuna o ki hil naw hi pathin thu a ko na ilam vai te ngwa hele satanin bai che khena mi a lhephla thei chu khat anjwa ka sai ta chu pathina ko na hi lo na pathin khat a hi in mi khat a hi in ama chu a khanga a mel ki khel le a mi khat ki chim da na ki sei hi chu tu phone hin bol pa khon ama le ma hong ki sei do ta chu na ko ye hi ki he chen ta chu pathin thu to ke to lo na aban ting le mi bol dam da na ki lang hi chu ai wanga mi bol dam ta pathin ta hi a pathin chun mi bol dam ho chu koi hong a toy thelo na kong chat mo hong a bol dam ma wa ta chu la mi cho hoyong chu kho amu wa ki pa wa ki chom le ta chela ya chu boldam di ho khu anung langa khu akoya passport na anei wa polanga hi ki chim hi ne ya chu so ne wen thila business abolo he ati lo na chu hi ji hin pathin miracles to diabol miracles of proportionate hung chi thei ham equivalent strength ham so chu bonds kiam thei so ke ya chu isan ham ka strength ai diabol na to thei na nei tu la ya chim khlam na to chu ti daw win lam hindu muslim la azong mi tam ta akisudam nong dim se ni cho ta bang i het diu khat chu he ya chu e christian pathin ta sante la mi khat dam na ta bang na hin tong ma e wa athu se ala sa chu thila thil ngani hai le hi chia chu dam na chang yon ke pa na lo ti ka se no mai hi chi dam na chu pathina ko na hong ko nei poi ti chu hepo ko to ani dam ta na ani dam mo ta na i pi chu yong le athuil tu se ala sa ki bul phu ne pe chu thila doctrine ko bu siwa ko hang ki pana ya chu pathina ko na he poi ki chu het top jing lang cha chu ilung mon jing chu le pathina hi pitira na dam lo chung chu dai pathina pati bu jing hom ti tu ne ka dok nong nei na hin khu chu pakai ke ya nang a hi ti wen lang ka dam jong le nang ma lo pin de ka hin thei ding le nang in nei shu min ti ding na lo pin de nga nang in nei man nom ta lo ki chor ding a nei de na pakai nang thu ki ti nang in khu pathina han dok tok tu su pathin miracles lo pi tam kilam bi o cha chu ai wen ready made answer de you na i bia i dam mo popoli i chon sit no ki khul ta lo i hin khwa ne le cha phalo in yo ki khul ta lo na dai do koi ko ha koi nan saving e koi kha ma timing du ya bu ne balanced diet is also kelo hygienic lifestyle is also kelo a part lo bu ne lifestyle in chi pe khununga e wa dinga sickness root cause ni thai na elo le ko ha pha chai mu lo na pha cha nei mut lo no ho a pha cha hin khu na man lo no ho time maintenance na bol lo da na hin khu na body maintenance na bol lo da no hi ti ho zo si hi khununga de an na nang thei cho he ya chu nang ma mit mo na chung chona pathin ko ma miracles na kinek pi mu chu chon sit na lung chang in hi chu ta bang ta na chu pathin the ta ai he ya chu cho ta bang ting ta le chun pathin don but na hi ki za thei ji lo wa hi chu la nga abaisa thilana tong hol ai dam na ki hol ji is thing that chun satan in chanam khat ai leveling a bol ji chilai na chu hep na ki thaji
mi cho su dam to ne bang jong a thui thu ta san cho pathina ko ni to cho hi ju lheplhahna hi ji ta ti ya chu miracles healing ki to hin pathin patek ni ren so pitio ai la nang le na pathin ka relationship pa chu di nam ti jo en pathini patek jing viewer ho ji a hi video ki sim jing hi in video hin vezinga I gospel hin support na video hin vezing ho live stream ai hong zaw jing ho na bon chunga ki pa thu ka sei a chaina dinga kin tu nya ka sei num ta ka sei hi tua hi GMFDI te ho en aki giel do na diwa thu hung ki sei ding hi EP hi le thu phone hi pathin thu hi chun ki tu he nam ti chu na patep mo ngai na vet jingwai ngai chu ai la nang ho hin ka vet na he le nang ho feelings nang hon la ya na mu ho hi chu ho ka patep now hin ti wa le na bol khilo hi we cannot depend on emotion le experience na nei ho mai me a chui thelo hi pathin thu chun na simo ngai an hi pathin thu chun na simmo ve na simpo ve ka ti hi poi he jong le na pathin win bible chang khat cha jong bai hat na sei thelo khu kai ka lungdong pen khat hi adang ju sei da phat tang e tu ta di hin na GMFDI ko na thung ke sei ho hun pathin thu oina a hin pu lun hinam krista adop sang hinam pathin lagau thing ahung tinga hele krista thu jeng a sei de te chu tu nia hi GMFDI mun-a ho gata san ho mitam ta in sunga aji to ki khandi di a aji to ki khan lewa in sung mi to ki na a mitam ta no ma chu na ki na ho chu pathin thu na ngai wa ti sei da nun nem ta a na ji pan an za da na ji nun an za da nun nem ta na thu he la pha hen ta chu hang zau wa na thela thu jeng na ta na saya GMF du thu jeng na saya pathina kon hello pathin thu jong hello wa na ji na ki na pi na ki khen pi hi chu na ki oi hinam ki kholovin pathin lagau theng a he a le ngai lut cham lung mon ke pa ti hol lagau ga chu I lo ding wa lo ma hi pathina kon a hi mo nga hele pathin dan ho hi adop sang so adop sang lo ke na number 1 mi sei sit na sei ngai sei mi that pa chu na tha ngai atha chu la langa lo ham business ham bol pa athing lo pa chun a bol ngai a bol he chu iti pathin lagau na to heading ham pathin hingjing pathin chu mihim mela mihim lima alo la thil sim lima ki ho thailo chu ai la na hon pin bolwam lei tola chu veranda chu mi khat lima chu na koiwa pathin honge na tiwa chu na bo khop ma chu chibai na bo chu ama anga na bo khop ma chu robot keng bola khu na bo khop ma chu hi chu bible milim ho pathin dang ho ati hi chu chon sit he chu so petia mi chon si chu thiding a hi chu bol ta hi win mi tam ta chun a chei na dim o mongin ni sang khat lang taw na kamong ove ati good job apai na taw na man hi wedding show bol na dinga na taw hom ai lowa hele pathin nei na dinga na taw hom hi chi no ho an ki dong vel lang mi dang ho he taw khola ham so pete ho taw jing ho he pathin mi te ke taw jing hi ke ho di ki tile ke ho bunga jong hi wanoi pum pe ha mi zo si hi practice khat ka nei vin pung sagi jingka ni la hi mi tam ta taw na mang tan lawa min taw na amani ki mang a hi akum kumizat heta hung ki taw hi no hon kum ni sang khat na taw khom mai wa chu iti se da ki di chapo sa chom na di jong ka hedi pon na taw chu thil pha a hi taw jom jengowin thil pha a hi a hin la show bol na ding audience ngai chat na mi wedding ngai chat na taw paw wang chu bol hi win ti chu chong chu ka sai do no men na ai pi hila tunia evangelist poto ki ho na choi chan chu ngeta en kit ting la sunday ni kit ting la ikimo kit ka seven pathen ni bon cha ven pi ventin mun chom choma e gospel youtube channel live stream hem ve hozo se pathen dam na pi ventin a kit sunday ding la ikimo kit ka seven na na chi wa nang la nang su me te ho pathen dam la bit na pe taw hen